award kan sem chun zom don ani he award min han sak tur hian Miriam El Sailo Director Southern Institute of Hotel Management kan soma dosana khoi takin lo chak sela oh Southern Institute of Hotel Management Chanmari Lunglei Managing Director Miriam El Sailo win an institution ngeiin he best rapper award hi a sponsor ani DC office sampai chuan CSC Common Service Center tenena tang hawin tribal certificate residential certificate permanent residential certificate le income certificate te online in an pechuak theya champai district ta hian pipu te sul nu tam tak mu tur a oma kan district ron tlo ang min mu pui turin kan so ma cheu kan pipu te sul nu hi kan namro ru anni awangin luthiamin idim doi thewang u champai ko puida ya dil moi tak kel lunglia chu lo ding taka khwa anita ron hoi kho thong du tan he dil moi tak hi ron to ngei chi ani e best rapper nominee te chu tu te ngen ni ilo thlir hawang u low key like I'm a villain from Asgard. It's like I be giving them a head start. You already know, but they off to a bet. Vulmoy Award 2022 Best Rapper Award dong to chu Genie. Oh, Genie kan lom puya zanina ani borem chan lo na awangin hetilai huna om thei lawa apoi kan ti hle a ayo a award dong tur khoi tekin lo chho sela oh chon hewi chung hian lo in hlan lo lokula Genie hian lom chu soina haron thona chu kan thir ho lokang arei lawang award lun le ro pui tun thengain la tia ke ni te lul dong tla ka min ngai min hlan ve hi best rapper award ta min han thlang king ve hi kalom em a thin lu takin vulmoy award chunga lom thu ka soya tin min support tu te le min vote tu te zong chunga lom thu ka soi boka ke ma nge karon tel thei lo ero pui ka ti le a thil dang boina wangin karon tel thei lo ania award semna te mani nge ron kala ron dona han perform te pocha kom te lul nen ka thei lowa khochung te lo ni lo bok nen chu wa cho pui ka ti lewa mi zong chunga award sem tu te chunga le in support tu te zong chunga lom thu thin lu takin ka soy ni ti kha min lo shiat sapula chuan hun lom deuin lo mang don nia award min han sak tu Miriam El Sailo Director Southern Institute of Hotel Management chunga kan lome